Kwame A+. My fraud do say next election will be lose kwasia. Ko constituency na de ko tena parliament. Enya John Mahama kwasia mpanyin na de ko ye. Enya John Mahama odwan no na de ko ye. Edi ntina de jimi abetena say John Mahama frɛ Lumba anu amfa. Abra John Mahama ne kwasia oni ni nua Ibrahim Mahama. Enye no kre aben na ma jimi sa. Enti odwan yato aba ma wo. Enti mpanifo na jimi enkwaji sika emmetwa ntro nifende. Enti na manfo bisa me se Penyah na Twene Jonas kra o meka se bi na me se o meka anda no oh se eye u Daddy Lumba owu ye no ase enti Twene Jonas nka me se eh sa ene mo ntwa me ba me ko ni Penyah opa na e wala oh okay afa de wa ba abonte na o beka se bi ti wonya abotere Twene abeka sa na oba ye no obebogum bi ene supplement Mahama agene de deal na ewu Daddy Lumba na ewu but Twene Jonas e won nsem bi kafa ho na nsem no akofa Mahama munyina ho Serwaa Amihere munyina enya mesco ayi Penyah block media mesco say ne diem obe like video no da mo subscribe button na be click bell notification icon for latest updates na be tell wa atwen dia mame e wo comment section mesco so basoa no a share video no mo for so enya bi ahwe enti ye nyina ye mo ne DL as nyambo a eye Saturday dia mi ye no ana ye call 1 week observation na ka there will be a candle night but abusian for ne there be candle night bia e maso omo I call it off the candle night nyina ye Kojon cancel when movie premiere na say oh premiere that same Saturday night now. If you are see this omega so mo yasan so mo din cancel o mo di na bro pa mo na boka sunsun te ne. Ono sa be kana kwasiam de ne o ma cancel candle night no. Na fa dia wo we no. Ana busia ensem bebrebe na ana APP frumba. Na the almighty Twene Jonas eso edi nsem bi abetu dwa efa Daddy Lumba ewo no. Na ngote se kan nsem emra. Kwame A+. My fraud do saying next election ubelusu. Kwame A+. My fraud do say next election will be lose kwasia. Ko constituency na de ko tena parliament. Enya John Mahama kwasia mpanyin na de ko ye. Eye wo constituency. Ena de wo ye den e de ko tena parliament. Enya John Mahama odwan no na de ko ye. Intidi antina Jimmy sensation issue. Munyina mu guga na ona John Mahama boy Eddie taxpayers money sponsor Kevin Taylor boy ne yere. Odi di aka sami jamfimu atoto dia eri atoto cast dem no mu omo chele. Ana o magi scan de air boxing. Ana o mai refuse so muntua doctors ne nurses. Enti nurse ni ho na doctor ni ho na Daddy Lumba akono omo nya treatment nu awu a. Edi enti na di Jimmy abetena say John Mahama frɛ Lumba anu amfa. Abra John Mahama ne kwasia oni ni nua Ibrahim Mahama. Kofi aduma na ni ya wan no omo mane so ne ne kwa brochire enti omo ade ese omo pese omo boa Lumba nkom kukuru ne koi Lumba ne Mahama yi no omo nyina nam program ase enti John Mahama ne ka che Lumba se ba shia o program ya se ya wo mfa wi me do be kwa brochire na akọ treatment na Lumba se da bi manyi treatment enye no kre aben na ma Jimmy sa enti odwan yato aba ma Obewe so we independent candidate nya ndisi na de oba power entu ankwaji omusika metwa ntro na ayeden ye nyina atiwo Ghana ho obi anim se John Mahama de omunyina ko oposi aye strike na anya Daddy Lumba nkwa na awu Ghana fo ni nyina ewu da bi omu frɛ me se bedi omatem o ne abusianfo ko hospital nurse ni ho enti Ghana fo wu ala omu bedi omatem every day bedi omatem se omuntua nurse fo no enti country ayewa nurses are on strike. Hospital nya adwuma no nipa kwa patient kwa obewu. A simple truth. Enti mpanifo na Jimmy enkwaji sika emmetwa ntro nifende. Mpanifo na Jimmy oman bia ni wiase a yetimi kasi yentua nurse fo ka. Na omugufie na patients yi ubi ni wiase. Daddy Lumba ko ye no doctors ni nko strike ana nurse fo ni nko strike enka abrochire kura na John Mahama pese ode no kwa ye be woni nuro ma kire se Ghana doctors no wo yare se dien na omo do ba na omo ntimi nsa yale na omo wo nuro omo de be wo ama aduro na contain wa ontosi ade be dura abrochire no agi proper treatment sa na tie Daddy Lumba yale ene de no ko wura hospital ho oya ye na ye yasi ankokurafo omtonyom te se ayi amachi dede ma ya de amachi dede mu nyina tonyom ne enwo Daddy Lumba kura na o ma wi ase enso so omo nyina ne na ma omo de ne because yale ni omo widiem Daddy Lumba e ma asem ni nti e ma ne poison
Dada Kedi be kan wo audio mu clear. Se ono de ni sika nyina ekon yale Daddy Lumba nso e wo sika nti no nwuye. O kan clear. Se ono wawi. O be wi. O kan voice note no bi ati bi wo Ghana ho. E ma ne ka se ye de moto egu na dua ni ma ni diye. Enti obi a ya poison no da bia e se okọ check up. Oba America me won kofo bebre o boys ambeto omu asei e ma asem nti omu me krom pese omu ni kobi mi ana me nkobi ko me mpem ma bi ko me nim consequences minim de be kwa ko wie me nti me menye ma asem omu o expert ya omu sesa e ma ya de omu kogu edam tie bia ma 15 na e mema ba no ma ba be di omu we di kakra na waseche na omu di omu sa boy bia odi machi okoko ye bi ena wakofa yale na okofa eno. Obviously, why ladies poison Daddy Lumba? What does it do with John Mahama? Kwasi any panic hospital na nurse if we ni doctor ni one. Kwasi John Mahama no nurse for one Lumba no be there. Dada Kedi no esika no nyamfa ntwa duro nti no wuye. Daddy Lumba no wosika wo. But nurses and the doctors no mbehwe no. Omu ni ho. Enti ase ya de ne to one ye fresh say Lumba o mombre wo Lumba o. Enti kama nurses for no beduru ho no. Na ade no kra ye nya bed mfa ne nto so because we hospital one ye crowded nurse for ni ntua muka. Enti time omo de bae no yenkwaji nuro su di hospital ase ye ko frefre o hospital ne nye enu ntina moa ne yare na omo keke no fata o yare ya o wi obeduru America nye no mo tu obi akoma ahye na ni mu a wona mo no ye tu obi akoma de ahye ni mu abrochi onya beduru abrochi no mpanifo nim nyansa hospital no run 24 hours kwa sia wuti ase what does it got to do with your mama hu fi unti ase na nurse for ne ko strike social media o hwe da bia so metna wa omusu se aban ni ntue omuka na nurse ni no ewo se odidi ewo se o yeden odidi ansena wakonya ahoden akotwe moja akowo mpane akowo aduro ewo se odidi John Mahama ne ufi ote wo no ono ayentua ne kan ko be so abaye mampanyini no Kwame Dana Kwame was it today I bought $1 for 14 at Medina and I make a $1 near 14 and 13.5 but tronti omni abeto social media say 10 and ti so omo yesana do bogafo na ekoduro nyina ba no ma frame bedi o matemu no omo ya azam nka no kore ade en fa to 14 no obi a o ba Ghana bia nim say me ba $1 near 14 dan te obetwa ntro saa de ne 10 na nipa ni beduru no okosesa 14 ye kwaje na e ba saa wo ma nipa na short ska Canada man time must keep the fire burning. Yes, now we me band this in papa nkonko ubi our hospital obesuya nyansa e man poison otie where yen hade 2021 asuma manda yire poison no ne yire no poison no. But because of Zena hospital na kufu adu ntumu nti ye dia asuma banda duru on doctors no wo ni nuro because poison say na tie e immune system ni padua no ye wo kidney and ye wo heart and ye wo immune system and it's a poison ko mu na se poison ko mu a na se ye de duru hospital doctors no wo nuro om de wo wa e boost immune system ti immune system member say ye adwuma 4 hours na se wa bere no akoda a horn poison no ebetimi antibody no na do hospital amu wo immune booster nti ebe ma immune system no ye adwuma non stop 24 hours nti eba sa yale bia wo mu bia immune system ne te say dey I don't want to say soldiers to say Ghana me van say obi ba be attack o man na soldiers no omu guwa omu yeden omu fight defend your mind. Nti movement ya soldiers no ombebre no wahu immune system ne ba booster no doctors ne mpane ne nuro no omde ma no e ba be den e be pia anoda ahoden energy anti said you abre more energy drink to the soldiers nti say kombeda 8 hours no omtimi ye adwuma more than 16 hours no ommere saa na nipadua ne tie nti da asuma banda kura awadi 90 something no ne yire no poison na yede ne koto ho no doctors no wo ni nuro saa na onwu da nti omo ba hospital e ba be ye de e be bu nurse fo ne say ombe bu doctors ne say adan no mu pane ma ne nwu e ma we kura me bedi akofo ado atem so onim na o mama ne yire no mba beku no hospital a me ne akofo ado be wie 2022 enu nti enam so da hospital woni nti e ma ne ntimi no poison aduane mre no
because a hono the bar doctors no ebehu se poison we aduane nti wo a wo de aduane ba ye be chew nti e hono mo brain nuane papa nti immune system no any nduru aye de won nti plus nuane papa nti or recover e ma ne kotena afie na afie de o mo forso ya ku no fie o wo nti se nipa no beda hospital no yale no de aba memeti a menyare menko hospital da ene mama example no boys a meni omotementamu a omkokodi dididi maya ene omakofa STDs enti omo de danuro so Canada Man Time was everyone keep following Canada Man Time. Thank you, subscribe obianko follow no enti meme nkodi di maya ibi omo kom frem yo menko but because meme nya shawoni boys no baako wakonya some type of STD bi ba na ma broche ni nti onwi na wa STDs na develop wa mano diabetes type 1 or type 2 and every single morning as a boy need strong na owo panier so anwo panier na ne honam hyehye no obewudi entia because panier na doctor ne na to so no owo panier ni boost the immune system no ene na koma no na panier na ayeden a fight yale no a awura ni mu no because omo ne care for aduro no and yale no STD na awanya no but doctors no onura the wowa etimi ma yeden etimi fight yale no like etimi sustain and boy no anopa bi okoko owa na anwumre nso wawo anse na wada won and every 2 days bi okọ dialysis because ni kidney no nso ayeden yale na affect no and kidney ni ntimi wohuru moja no and dialysis machine no de ya ne say yeden ekwa na awhuru moja ni nyinam every 2 days bi okọ by free enam sa America healthcare free bibia free won insurance kra na aban ne be ma insurance free enti okọ me yesone ne mu yeyi ya aibia free ne mu enti oni problem bia so ba se Ghana nko awuda dada enti se woni yale a hwe ai omomba yi Adolf oba Daddy Lumba fie o free bonyom city boys mo sa tem no na Daddy Lumba ye won ni ma wiase eso so ne na ma onwuye but Daddy Lumba ne masem ne ade nti o wo yale dada ke di kan clear so mu nyina wo yale enu nti na omo wu o kan clear e wo audio no sel Daddy Lumba adi mane wo Germany nyina ono ko di bia na Daddy Lumba buafo enti Daddy Lumba ntoko ne no nyina aye Daddy Lumba yere a wokodi no a woni na wo mienu Daddy Lumba ne maame na wo dadawo na dada kedi nso akodi ne na wo enti omienu nyina no oba ne se wa poison omo de moto agu omo dianim enu nti na mbeti na aka che se wo ye apprenti a emasem faso ni so because wakodada oba me ware wo na wo ne na wo baako obehu an se wagya no akoware oba foforo a na wo san ba se wo bedi a obeto waduro obekun odi yewe Akufo-Addo eni Serwaa broni opa ma Akufo-Addo nka se me ya che Serwaa broni me se ko pe Serwaa broni adibio Serwaa broni beti ase o bataduane ode bre no die ne wom o kokun no saa na tie ntina ma asem wo yere ade ani ani bre bio no fu a oba no wo no ebitu a wo yere anim etwe fu a oba na anim no ebifu a wo yere anim enti die ne nkwase ama asem no akototo yale enti Daddy Lumba no dada kedi kan clear say sika wo nti no da so tiase nko okoda dada nko no kura wugya no enti audio no utie nsema o kan nyina no kura Daddy Lumba no ti wada no America say enye no kura wan kasa because the dada kedi kan eti aponchani free zu ase abeka che say I den chemawu truth enti yale no obekwa kwa onto so obewu nyame ya wadom na wo follow nuro ne dia ebia ebetimi ahilu etise kwase ya afre na dwempa hini a wuye me anna me mpese me kana sem da bi o TV as na odi matema no patu anwure twa ntro to me so edi asem na mo kan o mo se o da duro so na o decide se o no maduro no entu ya brante na wo hweme a se wo ko o yare ne edo course to na doctor ma waduro a follow doctor ne mra no maduro na beduru mre bi doctor kro na abefro aka che osisi ade je duro ne no because onu nanim ba bi a immune system na ho oden wo eno ode aduro na ma o se nom na support immune system na entimi nkunia enku against no na yale ne saa onte o se beduru mre bi no
na yale ni nyina tu afiri wedi enum etu firi mu ya doctor na abeka a kire wo say ya duro ne nom na se wa di jimit na o me de asisi a manya ahoɔden ntime gya duro ne nom a yale ne ekukuru a de wo bɛkɔ asamando because ebe overtake immune system ne ntime defend obi o enti said Daddy Lumba ni koduru ye no omo de Daddy Lumba ko na ka kire mi o omo si doctor ni ho nurse ni ho omo chini hospital bed ye ho ni nyina mo strike enti na ma yin se o kwasia wo Akufo-Addo na te so ena nka ode nurse for ko strike abla sika no nyane de o no asese sika no emo de ye show off akese e to kasa akese Sami Jamfidi akoto me $500,000 card bi to fie Sam George ma to kas na ye ntua teacher for ntua nurse for Canada Daddy Lumba ko wu anka wo A+ atemme na me ba me di Akufo-Addo enti John Mahama kwasia no wa hwama anipa na wu awia adan na mume esi yetena se ne ye ka no kora kire nipa da sani se wo ye mampanyi na make sure say the hospital will run 24 hours ni enya ntro se ye beba betwa ntro se o ye Fred Daddy Lumba afa no wanfa de ade Roman father ni nam hoyi opa friend se si ya se o magic scam commander Daddy Lumba odiam ni ka ba beja akoma no tire me choni yo obia nim se o pese o ma Daddy Lumba ska afre Roman father se si ya Daddy Lumba kra pare o bon ni nyum radio so kro no atimi fa fon frɛ o fie no afrɛ DJ me dance se o bon me nyum Daddy Lumba nya obi a o frɛ na John Mahama pe na easy 1 2 3 obeba isia otifie da bia enkwasiafo te se agagura jamo azanfo yi nkwasiafo yi omkura atimi nya Daddy Lumba ni di nkomo da bia na mampanyini na epe na onya no e banse a mo ye program de munya na ba ne ba ase but mu pese mo boa ne de na munya no entro so onti boy ya mekan se Ghana nko awu but okọ dialysis free because ni kidney no doctor ne say oye young ninti se okọ dialysis na afidie no hohoro ne mogya no ma be 2 years a kidney be sanya ahoden back enti da bia okọ owoni nuro no so kama enti se ya de se ye won nuro papa ne proper health care the same job o awache ono so ko hospital wanya nurse amana hwe no wu ya Akufo-Addo time mu bedi na tem e de ntina John Mahama kwase mpanyini de Lumba ko ye wakwa ko wu wanya ayi a on de mo be body defense because ma Jimmy ma jiji scam nko awusu A+ be kwa ko wu bi Ghana hono yale nko a wadi ase na mo nso muntimi fam kwoti hye mu nikam e ma na mu kodi omo no na kwadwo kwoti hye mu last week na ya kwoti hye mu e twene na mo bia dam na epie fa e fa ha enti aye dan a muntimi enya amasem mbefa yale mube ubi mube duru hospital na doctor ni wo omko strike enti wona o ma ame awu na se o se wada o hyedam wo obebon kwasia mo ba adentina John Mahama no wonye kwasia aberwa ni bewu de ohu nyansa afro private jet ne bai aden na Kofi-Addo ma na ni betu agudie ode ne tena brochire de ne ode ne fro plane de ne ba brochire enti se sa no munim se machine wa am de be sewu nipa nkwa adentina munya aka asatoto munya ifi atoto amoto ma hyewofuo ene mu baby mames na mu mfa sika no mfa machine papa ma o manum ne mfa sewu nipa nkwa because Ghana for ni wu ba obi ante ba Daddy Lumba nso akowu eno ye me play mind game say oh ye friend no fa no mfa o frɛ hwan no mfa hwan kwasia eye ntro sika kura ye de betua duro kura me ye de awo Daddy Lumba amena sustain no na obi ani wo betua sika na age say ye frɛ fans adofo metua sika no enti sa legend for no matoto nyom te say adan ai amachi de denom ne ayi o masom o man no esen kom ko hospital aban man omo opportunity say duro bia ye mfa ho omo ubeduru America ye misao say ena eye we hwan asene ya wo aduro ko fasika bra da bi uba automatically save because doctor ne mfa ho $100 million na aduro ne cost kra ban ne betua. This is what we call a nation. Ya to aba nti America ye fa mfa ho ne NDC MPP wa ba no nko ade wa ba no matter what ye save because we ye immigrant kra be wuram ne ye ma Medicaid automatically save life. Nti ntrono NDC ntrono munyai
na mo me fix kron because MPP a Jimmy na mo so mabakura ma Jimmy che MPP a saa no ye koye ni ma na ye koye chi afa na mo ba ye hwehwe ni mu se mo dolumba abra oda wa na ye ko ope enipa mo obetua sika me akofa doctor abewo aduro ni enya nipa so enti mo me nyai said ye sie Jimmy no ne ensu nyansa that ko I kind was so come ene ekunu dada kedi osi ni sika nyina obenya gire ode kotonuro enti yale akutia no because a man the motor enti na meka kire no oba tisa I mama clear example so oba timi de waba se wa broni ade abegu akufo ado ani ma se a ede na chese nkonya akufo ado a on poison nku no enu nti na wo yire ya emasem jai ene won say oba Lumba wu ya ne yire bia anwene Lumba no ho omo konde yen de obedi kuna awido omo ne abusianfo na press we si menim abusianfo panyin si menim we mu si menim we mu ne yenim omo because omo ku afo agapade omo no mfa omo ho sa mere one ne mpena kane ye denden kwase an bewu nansia wu a yebenya we o maka calculate bibia atisa asemu agyan ne fie ya omoje wala ni de nti abrochie no omunku be ma ne se uku nipa o man poison na yebeko nipa ni dru hospital na machine be detect se poison wanom enti yebe ba bechi oba na kotum won enti abrochie ne yam poison ye de obeko court ni age ofie na Ghana no court bia ni odo obeko akwaje ofie enti obekun enti wo yere afo no asa ama jimifo bi ono ti radio so nkyere obema se onya yere miensan onya yere 5 omo ama bra bia enti oba bia anya na nwi se oku omo afo maja pade ba wo wa bo bra no ye careful nya sa ombeja kwan ade enti na omo ama didi meme na nati akura ase 95 years oku afuom da bia anopa ikro ne mekasa ya ansa na okọ na fuom okodo 95 years Daddy Lumba just 60 years 95 ne makura bi ni nam 72 ne ma okona from chief imam onam 100 and something on na moda bia enye nchi a chief imam on na mo enti yale enku ntia obodi na unkoda hospital what you say enti adofu city boys oba Daddy Lumba fie o hwe papa yi a onenam 80 something ko 90 something o free to nwum na Lumba kura ya akura kitikiti omne namo omkura nya skati se Lumba what you say because mom time no na see the ma wi ase Lumba time no see the na wo wi ase nti odi nwum ne to abom no ka kwamu omo a boys e beji see no from Patron Big Benz hwan no mo di see nam ka kwa ho e ton see the left and right a day ultimate every album be ultimate turn more than 100,000 copies sika nkwa enti se na anyom no sika bia nim no a obo nyoma a this when you show bia kono akwaji 20 million 100 million 50 million 200 million bi no dabi time no near ton CD ankasa massively Lumba hate upon hate from 80s basi I current nenyum bia stop bia be wrem bia Lumba albums non stop over 30 albums o making money but wanye smart anwene se manye smart and no baba ko na mkotina me ye masema a man be kumi because of ajapade amewo ene owu ye obi anu a odwene ai ne yawo ni fie dodo na omo calculate abusianfo abetena ofie bi wa ha ne yiri we si fie bi wa ha eno na obeje we omo nyina omo ko social media anti on baby afunu ne da kran fo bia ho ajapade na omo dwene ho anti Kofi bi wu ye na dada kedi ka se o Kofi bi ko dia men so meko because ye nyina nya scantonuro because omo nyina di twe baako e ma na we Kofi bi adi dada kedi akodi Daddy Lumba akodi wo ho se dia etesa o Serwaa Amihere na moyi what you say Daddy Lumba edi a
Ubehu anse kwadwantwi akodi, ubehu anse wesu akodi, ubehu anse we enti ba akopɛ wo yale a ode ma oba ne wi a oba ne be cha ma obia enti omo nam ho no oyale akutia omo metia me ne yale bia iboyi onu madura me numbi me ne dai ko ba bi koye event bi me ne Jay-Z mo ne Chris Brown ko ba bi ana na me pese oye fast the cameras breme enti ye koduru ye no sa ne refa ne insulin no de ode wo no afi akwa ne ho chiri ne ho hyi no sa ne ho puchecheche elam si hey ansana me de dia in powerhouse empower me see road and I'm free a police superintendent baako eka chance me se no mon kanchire rider no omo rider wa America sinsen wiem uko speedia automatically hu no ma free police amount ne helicopters amount enti me catch am se mon kanchire rider ne say emergency situation ti munya amena means me fire road no enti am pe BMW no and I'm turning sports plus transmission sports engine sports BBR sports na me back and but ho no madru ne ma me fie ne ma me boxes of incense wo you know tam box back di ma me to kam ye de wa kwana me ko no nkasa wo ontime home ye de wo no o da wo sa watch ko ke hey no sorry at once afi ne ho den so ahu what you say what does that tell you enti se nipa no omo wo yale a e wo se omo wo nuro no bu enti se skasa no omo ntimi nto nuro na ombewu ti ya mecho ni yo enti nuro no skane sa no omo ntimi nto ombewu enti se ade se we Ghana no wa nko wu dada ba we nam so nam America ya no pekro frame se na business bi ansete oni nam ho ono anya hwe e ye masem ena wanya some type of STD bia e untreatable nya esi nko a na e dangerous esi kura de unya wa America omunuro na bu enuro na bu there was some dangerous STDs bia e wo ma no mu a se unya o ye dan ado be ko wuom age se o ti abrochire nko a de be survive because abrochire no mbema nuro ni free ba Ghana de obewu because odun sika nyina be to nuro na be drum bi na unya sika nkoto enti eskafo na omuwu ye no akofo adu time omuwu ye no ba akona madam fo pa no taye event nam de stars ne ko Ghana stars ne nkra ne omu me wo Ghana me de ko shows ne ane ade so enti o ka kire me say Twene Jonas me ba be wu enti me de ma ye me well IMB bia ma me mba and am say aden na wo ba be wu obviously car be Benz not BMW or free BMW why me or Benz near there me so many types of cars but we BMW also oba be wu nam say aden na oba be wu o si Akufo-Addo awia or the pension haircut aba be wi o musika nyina and na omaduro na omoto no so every month bia is so spending over 500 million and sisi ana ni sika wa boa no for so many years good account ma onim say obetwa 100 years obeto supply nuro na basa no sisi asika no Akufo-Addo awia ono nso a oni sika de koto nuro no so boa de ne enti si ano aka box bear 5 ono mi obewu ampaniampa last time I mean kasa was the following month obewu ampaniampa owie edientia because o yale na yale no enuro no ena keep ne alive ana we say skani we okọ hospital no akoda on ye di nuro na wo no enti imagine say obekọ hospital na okura nuro no kura na okoduru na doctor ni won nurse ni won na de be wo no so we didn't say more Twene Jonas we might e wo edeka obetwa kire wa adwene ama me e wo comment section aha yi Penyah Media Accra.